Alright guys, natakaroon sa Villanueva, Misamis Oriental. So, atong i-road trip is padulong ta sa Balacanas o Tambubong. Diri sa Villanueva, Misamis Oriental. Diya ta maagi oh. Diya ta maagi diya. Diya ta maagi. Diya kanang na this way to. Uban yan sa gunin nyo karon guys. Pagpasenjay na akong tingog ah. Uban yan sa gunin nyo guys karon sa atong pagsoroy-soroy diri sa Villanueva, Misamis Oriental. Ara, let's go. Alright, direta guys. Now, kita ninyo Balacanas o Tambubo. Alright. Shoutout ko sa tanan taga Villanueva, Misamis Oriental. First time din ako makaagi diri. Subida. Tambubong. Jada kay dero kay nature vibes ba.
palko dahil ni dire. So tuyok lang ta guys. Wala naman dahil. Mura ning tumuy. Balik ta guys, balik ta. Bubo raman dahil ni dire. Time check, it's 3:50 sa kahaponon. Ubo ra ba din yung dalan diri din. Kasagara mga dagko nga planta. Then barangay Balakanas o barangay Tambubong. Siguro dito sa right na part ang ano, ang Balakanas. Okay, pasensya na sa clip guys. Gato bang ta si init mong good? Plaza Bugnaw ini dire gabi siguro ba. Right, balik na daw. Naog ba diyan guys? Naog ta karon diyan dire. Diyan naog anak ta diyan karon.
Naog ba? Uy, natin. Wow. View dire. Wow. Diyan. Kuan lang. May baka. Alright. Kayo. Wow. Okay, tara, balik na ta. Tara, let's go. Alright, balik na ta sa Ubos, guys. Madlokog adto sa unahan kay gapanggawas sa banghalas karon. Basig mahimo tag alamat. Napakanta. Time check, it's 4 p.m. Alright. Gato bang das init ay. Alright, nanata sa highway. Main highway.